Musesia ni mubea nundo wa kuendea kwithiwa na itu ba Mutongo TV thini wa kilungu cha Usili na utwalika kilunguni cha muthia twende na kunena nisia ilwa maundu ma ikoani yilaina bikitokotini ya BBI na inabikiye na kutua twisika na mia ya Kenya iyetikilithetie ikoani yekotini kunenewa na unondo ni nathile na yatua tumi muthenyani wa umuthi na chuma kithelu twithitwe na unenania wa BBI na indi otondo wakili yanambisa na kutuelesya yulwa itumi ilana koti wa Supreme wosienikana mamine na kunengane utui ulama bikeye na kunengane na yanatueleza kitumi kimwe na indi wakili ndawo silele bau. Asante. Ko koti ya mina kwethukisia ngaliko sionde ya sisia meya wajitu ya sisia amicus briefs ila siaisina file wana na nyanya makoti ni ya sisia yokana basic structure doctrine ndiku apply Kenya na on then imetekelanile isipokuwa Justice Ibrahim ula waleanile na asuange Supreme Court ndo yamwa makwani alama okambe wayo tuendana kila tuita majority judgment wasia ni majaji mwanza pe Chief Justice pe Deputy Chief Justice na Judge Sange na kila umwe kati wa ikwani ya BBI ni waandikie utuyo wake na kwe maundu kadhaa meegwanie nangi mataaitekelana ila tuita dissenting opinions katika issue ya mbe ila ni kana basic structure ni ku apply katika Kenya on then mali ile kana ndi ku apply isipokuwa Justice Ibrahim kwa majority kana hutuyo wako ni kana basic structure doctrine ndi ku apply Kenya ndi ku apply Kenya na masisemo NMA sia kana wase katiba kaitu kana safeguards kana kena mutalatala ula komwene kawete kanenganite ne kana kesuvie with kai kwa mendi wa kilevinda na masisi article 257 255 steps ila sinenganitwe na wasisi high court yanenganite steps ina yasia kindu chambe pale takwetha na public participation pale takwetha na civic awareness pale takwetha na constituent assembly na pale takwetha na mwisho pia referendum kwa kuyanana na Supreme Court ni kana steps isu ina tilasma si apply we kana tilasma mundu wakati ya mutalata losu ila kwenda kubendo katiba na still kuyanana na Supreme Court pai section kana pai article yoyote pai sehemu katika katiba ka itabendwa for as long as ni kabendwa kuyanana nondu na mutalata ula katiba komwene kanenganete twende itumisinge twasa ni mwanza kitumi cha kele kana ikule ya kele la Supreme Court ya nenganete ni kukulia kana we musumbi kana president no amend katiba haitumia popular initiative na ondo tunaelesya musiayesia ni kana masisi historia monie BBI pala yaambie waambie handshake woke BBI task force woka the committee watia lineage yayo na particularly ni quote page ajuta wa Ouko Justice Ouko ni wa nenganie historia asia the great grandfather ni handshake this great grandfather ni umo wa mondo aonde ni handshake the grandfather ni the task force tiuma wayo ni zigura BBI task force either wayo the father ni the steering committee na hiyo naonde iziro ya family ni BBI that is the surname kuwazia mondo wao onde matrace kwa musumbi na there is no way kwenana na ukusu kana ukusu la wanenganitwe kotini maimatona kwasia president dausika na twetekelana kana popular initiative ni nzia ya mwananchi then president ndena mwana wa kulika kutumia nzia ino ya popular initiative na kupendekeza kana kubendwa katiba on then imetekelanile isipokuwa Justice Njoki Ndung'u ula wanangania dissenting opinion asia kana ndekwetekelana na finding isi ya alange pai ikulio jengi kana bill isu ni unconstitutional pe schedule ya nanganitwe ila ya constituencies constituency mapendekeze iliyombunge additional miongo mwanza twasija katiba humo ndeka tunengete I think either 290 na mongela 70 siuke
ikani confirm but pe ila katiba kanenganite article 88 niyo menda comment kana niyo BBI ya pendekeza ibinduwe with ya nibongelwa constituency inge miongo mwanza hii I was right ni 290 ku tekani siongela kasi da sia UC 360 lakini wa sisia katiba ka unduka ili at the moment kubindwa iliombunge uzini we aunanganiro kwanza ma IBC the Independent Election and Boundaries Commission ni momena mwanya osu na still article 88 nenanganite mutalatala nevinda kali tokwe kwa tuthenge elections usakwani na kindu kingi maundo ama yai mana vitu kithio kwa mwena ndi pai na public participation atu okio mona vinda ya mwiso vyu tuthenge referendum ila mambie ku collect signatures yokieta schedule ya pendekezo yesu menda katiba kabindwe na koti ya mina kwithukisia na ya sisia ukuzula watu wembe wayo ni yani iwe kana mbe ni kuinterfere na wea wa IBC nundu nimo maileta kwitha maishughulikia maondo asema kubindwa na kutuongela kana kuola iliombunge na still met kilana kana ba public participation wanjiku kana mwende kana mweni kana kale chama yao sishwa na kwa kitu mikiu court ya lea kana ya kana ileta kuendea na ya declare proposal isu kwa ya unconstitutional pe undunge court ya sisie kana ilajita wa presidential immunity izu ya ikulio yenge ya imbe wa court nundu wa sisia katika ikwani yupe andu maskatite president in his name na court high court na court of appeal tondula sia amwete na one of the arguments president ata yeye mwenye asite kana we mwenye nda ithukiwe na pekila to the right to a fair hearing utana mwana wale to kuthukisia ngaliko sionde na ikulio yambe ndu twasia katiba ni kama nangetekela tuta immunity kana ni kama sie we mwana kwethia ndeusikatwa ila we obisine koti ya sisia katiba na ya sisia mwe ya sisia immunity su kana usio su president unengetwa ti absolute pe maundu na kwika ukethia ni ma challenge wa katika court na nundu tuone tawike kama pinda kwa mapinda twalilikana bai ikwani ya usikana na ku appoint judges fulani maende katika court of appeal na kwani ine andie kotini na katika ando alama ikwani ne yuni the president na court ya education na ya mwaka na ni wailete ku appoint ando kana majaji asu the court of appeal nundu wiki kama pinda kwa mavinda no skatawa lakini kwesela kwa attorney general nundu either iskatwa kumana na maundu alawa mwene wemeta kwika kana wikite alama ta kwetekana na katiba na katika uamuzi wa koti ni asie kana proceedings kana makwani president ndaileta kuskatwa in his personal capacity ya ofisini ikulio yingi na wazisia makulio amwe mekata cross pai ikulio ya public participation na we are wa IBC ku confirm kana kuaniwa kana pe public participation katika ando alame ku promote itawara pendekezo wendekethio wa katiba kwa vendoa na koti ya sisi kana IBC yani mwao ndumanengeta we ausu wa ku confirm kana bai kana kuwekete kana bai public participation lakini wa sisi katiba kaivendoa uyu anataka kani kaenda through kadhi kwa county assemblies kwa national assembly na senate may discuss ni lasma with the public participation nundu article 10 nenganite mwao kana ni lasima kwitha na public participation na kindu cha muhimu katika maundu ala mamuye na itumila koti ya sisie kimoni kana mundu la wasi apa public participation mundu la ukulea kana nundu katika kwani allegation kana maasi apa public participation ku ando ala mokie kwase kana by public participation koti ya sisie ju
mwanya kana jukumu iketha ne ku convince kana kuonania by public participation. So basically ba kwa andu alama support ya pendekezo no kana wendekethio wa kuvendwa katiba maelesia na mayani cia court kana by public participation. By kulio yengi yai katika court na use quorum ya IEBC. Quorum ndisi tumita takikamba lakini tuasisia katiba nsa wingi quorum tuwito wingi we lakini wazizio na kawaida ni wethi ya andu ni masia mukutano uketha andu meanona mavika niguo mukutano usu utona kuendea kwanzia nzeo kuna company mbingi siandika kana sita mikutano ni cia quorum maybe the 2/3 ya members ala mevo na sako mbingi organizations mbingi ni metha na quorum ikuli ya kana IBC yo ivinda ila ya yosie sahihi hivi na ivinda ila pendekezo no kana wendekethio wa kuvendwa katiba waende ya ina quorum na tuitunga musia isi tena vanini no tulilikana after usakwani wa 2017 pe commissioners ya mwema resign na mati yawe katika nzamesi ya IBC na alama atiwe mai atatu na ikulio ya na ikulio ine ya kulilwe katika High Court na Court of Appeal wasisia moya wala wa IBC kwa katiba kanenganite guiding kila tuta guiding framework na article 250 inanganite kasia katika chapter 15 constitutions maketha na minimum kana sianyiva vyo andu atatu na maingi vandu kenda lakini wisioka wisisia moya wa IBC Act wasite quorum katika maondo manena ni yalete the commissioners atano na maasisia ti Supreme Court ya asisia na kwenda na Supreme Court ya asisia katiba niko Supreme na for as long as my atatu that is okay lakini still bema kwani mai manadhi kotini yimo ni Isaiah Biwott ni ikwani ya kotini na koti ya mwaka na IBC no yende nondo ama mina ko resign ma commissioners ma mina ko resign pai makule mangi maende IBC ya ina by elections ya kuende sia na nizikita maundu mangi kuma 2017 mpaka recently ilama na manokie ma recruit maeta weane ma commissioners sangi maandika weane ma commissioners sangi lakini utilikana kana ipinda hii wandekethio wako pendwa katiba waende commissioners mayatatu lakini kote yani wakanaba yai udhuku na my properly constituted kuendea na nini na kosa masaia na kuprocess wandekethio su wako pendwa katiba mweso vyo pai kulio ya referendum questions na koti ya kulitu ya mwe kana inangane mwelekeo kana yo makulio ya maletha mema ingi kana yaletha ye kulio jemwe lakini koti ndia amwa ya sisi kana ikulio jeu ya unripe ya ina vikia kuamua nundu IBC ndia ina formulate makulio na tuyese kana ikadha kana ya sakwe dha kulio jemwe kana mesakwe dha mema kulio maingi. So that is still no kendo pending maybe tukakwata another opportunity ya Supreme Court ku pronounce na kuelesia kana ila tukuthika katika referendum toilete kuthina kulio jemwe kana toilete ordina makulio maingi kana makulio ana oma group pamwe nundu ukethe hapa makulio mena theme fulani maybe alame ku deal na executive then to the office wa prime minister kana tukethe na huo angeme ku deal na maondo angi then electoral justice then maondo ange the additional constituencies na kiune kendo twatela kusisia maybe either paketha na opportunity ngi kana tukakwata mwelekeo ni mobea Nendi musiaisia ni kwati wako kana ni wa manya na watetheka ilua walanio ula unaendekithetiwa kuvindua katiba wa BBI. Hau ni botu bikamuthia muthenyani wa umuthi na tunatambo bikamuthia wakili ndeto ya muthia kwa musiaisia utonya kwati kanata. Ndeto ya muthia ekanithuthia musiaisia. Nundu twasisia katika ikwani ya BBI. Pai andu ingi na mwe ni individuals mundu mwene akasia katiba kayana ngwasia yesi pe mutumio mwe witawaiza kalochere kanene nganengelekani yesu ila wakulilwe mwe na asisi ai busy farm yake rongo someplace in rongo lakini ila wewe katiba kakwatie kwa nango au masembeta mpaka hoka Nairobi atete ya katiba
no sio muno gethia mwene nthini wa usika nundu katiba kani kaitu ithio onthe na kanangwa ithio nthe tukaumia kwa no sio mwene nthe akausika akaelewa katiba kiasi ata na nundu ko mwene nikamunengete mwana ila ona maundu maendete na ina kaenda kwa nangwa I challenge ndona kukwatikana masaku Sartaj the Sartaj ulua Massmart supermarket ngoloba yakana namba yakwa ya simu maybe paketha na musiaisi wa kwenda discussion fulani ni 0720 798198 asante mwana kwa tungile namba ingi 0720 798198 nimubea muno nimubea Cyrus nundu wakwithiwa naitu na indi musiaisi abo nibo tubika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi ni Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.